Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media. Iki muri kubona ni cya gifaru twirwanaho na M23 bamaze kuba batwika, gusa iyo batagitwika na Minembwe yari gufatwa n'umwanzi. Ndaje mbikubwire. FDLR yandikiye leta zunze ubumwe za Amerika ibaruwa ikomeye cyane. Ese bari gusaba iki? Ndaje mbikubwire muri rusange nkubwire n'umuyobozi wabyanditse mu buryo bukomeye cyane. Mu yandi makuru mu gace ka Rucuru, FDLR zakoze amahano akomeye cyane n'ubugome ndengakamere, aho bibasiye umuryango wose barawurimbura. Ndaje mbikubwire muri iki kiganiro. Ikindi gitunguranye cyangwa se kiri kuvugwa nuko M23 igiye kuganira na Evariste Ndayishimiye cyangwa se n'igihugu cy'u Burundi. Ese bagiye kuganira ibijyanye n'iki? Ibi biganiro byatangijwe gute? Ndaje mbikubwire muri iki kiganiro. Olivier Nduhungirehe nawe yamaze kuba yabwira Amerika amabanga akomeye u Rwanda rufite kuri FDLR. Aya mabanga ndaje nyakubwire muri iki kiganiro mu buryo bukomeye cyane. Rya shyaka cyangwa se ryashyira hamwe yitwa C64 ririmo Martin Fayulu na Matata Ponyo n'abandi batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abangaba rwose bamaze kuba basubika imyigaragambyo yari iteganyijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, bitewe n'impamvu ngiye kukubwira n'ubundi muri iki kiganiro. Wowe rero ukunda ibiganiro byacu, ndakwibutsa gukora like. Gukora like ni ingenzi, ituma ikiganiro kireba neza kidategwa. Iyo wakanze like ntabwo ikiganiro cyaje gitegwa. Ikindi bituma kigera no kuri benshi. Ku rundi ruhande, reba gato munsi y'ikiganiro nubonamo ijambo ryitwa subscribe cyangwa se abone, ukiribonamo uhita ukandaho ufungure n'akazogera gahita kaza nyuma yo kurikanda, kugira ngo ujye uhora uwa mbere mu bagerwaho n'amakuru yacu mu buryo bukomeye cyane. Njyewe rero turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka. Dukunda kugaruka ku mutekano, politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari, k'Afrika y'ibiyaga bigari cyangwa se Afrika y'Uburasirazuba, bitewe n'uko wabyita, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ahandi hirya no hino ku isi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro mu buryo burambuye, aho uri hose, waba uri mu Rwanda, i Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose, haba mu Burayi. Ngo haye ikaze mu kiganiro mu buryo burambuye, ariko tunahurira muri comment tukarebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Igifaru rero cyamaze kuba cyatwikwa. Ni inkuru zavuzwe ku bitangazamakuru bitandukanye, gusa twebwe inkuru turi gukesha ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko rwose iki gifaru cyatwikiwe ahitwa kwa Murima. Ahangaha rwose ni muri territoire ya Fizi. Iki gifaru cyari kiri mu rugendo rwerekera point 0 kigiye gutanga umusada ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iki gifaru biravuga ko cyaba cyatwitswe na drone. Bamwe bati yaba ari drone yo ku ruhande rwa Kinshasa, ariko yayobejwe. Bibutse ko hari ukuntu intare za Sarambwe cyangwa se M23 bafite ibintu by'ikoranabuhanga, bashobora guhakinga drone ije kubagaba igitero, bakayiyobya ikagaba igitero kuri ba sebuja. Ibi ngibi biri kuvuga ko ari byo byaba byabaye. Ku rundi ruhande bakavuga bati ni drone ya M23 yaba yahagurutse mu Minembwe ikagenda igiye gusenya iki gifaru, nyuma yuko bari babonye amakuru ko kiri kugenda kiza kiri ku butaka cyerekera point 0. Ubwo rero ibyombi cyo bihurizaho, amakuru yose ari kugenda aturuka hirya no hino, icyo ahurizaho nuko iki gifaru cyarashwe, kandi ngo cyarashwe na twirwaniho ndetse na M23. Iki gifaru rero iyo kitaza kuraswa, Minembwe yari gufatwa. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo ahantu urugamba ruri kubera cyangwa se ruri guhinamira ni mu bice bya point 0. Noneho iki gifaru cyarasiwe muri territoire ya Fizi, by'umwihariko ahazwi nko kwa Murima. Cyari kiri mu rugendo kije gutanga umusada nyuma yuko ingabo z'u Burundi n'iza leta ya Kinshasa zari zigeramiwe cyangwa se zari zigeze zari zigeze mu mazi abira, bitewe n'urugamba rwari rwamaze kubahindukirana. Ubona ko rwose bageramiwe mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se bugarijwe, bananijwe n'urugamba rwo ku butaka. Niyo mpamvu rero ingabo z'u Burundi zitumvaga neza cyangwa se zitari zakira gutakaza point 0, zavuze ziti icyo dukora cyose, igishoboka cyose turagikora, ariko ntidutakaze point 0, kubera ko nidutakaza point 0 biraza gushyira mu byago umujyi wa Baraka, biraza gushyira mu byago umujyi wa Karemi, kugira ngo ube wafatwa n'aya madubu ndetse n'intare za Sarambwe. Icyo cyatumye rero bafata icyemezo cyo guhagurutsa iki gifaru. Biravuga ko cyahagurukiye mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu bice n'ubundi uyu mujyi wa Uvira ni kimwe mu bice bigenzurwa
na coalition y'uruhande rwa Kinshasa ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Iki gifaru cyagiye ku butaka, amakuru aratangwa, niba ari abaturage batanze, niba ari abagambanyi bagambanira za wazalendo baba barivanzemo b'abatasi, ntawamenya ngo ninde watanze amakuru ko ari igifaru kirimo kiza kandi kiri kwerekera Poezero. Kandi urebye ukuntu cyahiye, ntabwo cyahiye cyonyine, wari ugitwaye n'abandi wenda bari barimo n'ibikoresho runaka, byanze bikunze byashyanye, kuko ntabwo wambwira ngo igifaru cyahiye gutya niharangiza abantu ngo nta kintu babaye. Byanze bikunze, maze igifaru niyo cyahira uhagaze muri metero 5 yacyo bakakirasa kigaturika, nawe byanze bikunze washya uko byagenda kose. Ubwo rero iki gifaru byaje kurangira bacyohereje ngo kijye gutanga umusada muri Poezero. Twirwanaho nayo iravuga iti ndetse na 23 nyuma yo kumenya amakuru ko ari igifaru kirimo kiza kiri mu nzira kibasanga, kandi nitanka imbunda ntago zijya zikimena, baravuga bati reka duhagurutse drone ijye kugitwikira iyo kiri mu nzira kitaragera ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko nikihagera urugamba ruhita rufata indi sura, ndetse kandi byateganwaga ko nikihagera kibasha gukavaringa gufasha abasirikare ba Burundi rwa coalition ya Kinshasa gutsinda imirwano yaberaga Poezero, ndetse kandi no gukomereza nanone bakagaruka mu minembwe ikongera igafatwa. None twirwanaho nayo iravuga ati ntago twakirebera izuba mu gihe tukirwanira mu bice bya Poezero no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bavugana na M23, ntumbaze ngo iyi drone yaturutse he, kuko aho yaturutse ntago hari kuvugwaho rumwe. Nakubwiye ko bamwe bavuga ko yaturutse mu birindiro bya AFC M23 na Twirwaneho, abandi bati ni ya Kinshasa yayobejwe. Ubwo rero icyo bahurizaho nkuko nabikubwiye, bahise bavuga ati reka tukirase. Bakirashije drone, mwabantu mwe murabona ukuntu cyabaye cyasenyutse cyangiritse ku buryo rwose kugira ngo kizongere gikore ni ibintu bitapfa koroha uko byagenda kose. Ubwo rero aya makuru nandi ajyanye n'urugamba turakomeza kujya tuyakurikirana akantu ku kandi, wowe ntukajye ucikwa ibiganiro byacu. FDLR yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu muyobozi wayo cyangwa se ufatwa nka perezida w'uyu mutwe wa FDLR witwa Byiringiro Victoire. Yanditse ibaruwa ndende yandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo make yakubiye mu iyo baruwa yasabaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibemerere bajya mu biganiro na Leta y'u Rwanda. Batangiye batera injuga zikaze cyane bavuga bati turifuza kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari, cyangwa se mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, turifuza kugira uruhare mu kugira ngo amahoro agaruke. Urumva nuko batangiye bandika. Noneho urumva umutwe witwa ibyihebe usanzwe ubuza cyangwa se uhungabanya umutekano mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, si muri Kongo gusa no mu Rwanda barabikoze 1994, muri Uganda ejo bundi twagiye tubyumva, mu bice bitandukanye usanga bagenda bakora ibintu by'urugomo byo kwibasira abaturage bashingiye ku bwoko. Noneho baraje bandikiye Amerika nk'umuhuza usanzwe uhuza Kongo n'u Rwanda, bati wowe turakwandikiye tugusabye ko natwe tujya mu biganiro kugira ngo tugire uruhare mu kugira ngo tugarure amahoro muri buno burasirazuba bwa Afrika. Yes, muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu gusoza banditse bashimira bizeye bavuga ko twizeye neza ko ibyo bintu tubasabye mu bitwemereye tubaye tubashimiye mu gihe mutaradusubiza. Nuko nkuko basoje bavuga nkuko amabaruwa menshi asaba akunda kuba yandika mu buryo bukomeye cyane. Ariko se ukareba FDLR nanga muri aya makuru dufite, haraho dufite amakuru agaragaza uburyo ki bishe umuturage bakamwicana n'abana bose bageze kuri 5 n'umugore. Ibyo bintu biri kugenda bivugwa, ugasanga rwose iyi FDLR yajya mu biganiro niyo bayiha imyanya cyangwa se bakayiha ikaze mu Rwanda ngo baze bature gusa, bakora amabara atashobora kubaho. Ni nacyo gituma abasesenguzi bavuga bati ni inzozi zitashobora kubaho. FDLR ntabwo ishobora kujya mu biganiro barabanyagwa, bajya no kujya ku meza rwose nta nubwo bazemerwa guhengereza no mu madirishya azaberamo ibiganiro bizabihuza Kongo Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda, kubera ko bari yabo nibo banatuma Kongo igira ubugome, nibo bagiye bakwirakwiza ingengabitekerezo mu ba FDLR, mu baturage ba Kongo, mu ba FARDC, rimwe na rimwe batari banayifite, ariko ugasanga abasirikare bamwe badahuje ubwoko bo muri FARDC batangiye gukekana nyuma yuko FDLR yatangiye kuba bibamo iyo ngengabitekerezo. Urumva ko rero abo bagabo abo ikintu bari kwifuza ni nko kwikirigita ugaseka, ntabwo bazigera bajya mu biganiro. U Rwanda rwakunze kubihakana ko rutaganira na FDLR, ndetse kandi ari nibibera
urebye n'ibibera kuri tere, u Rwanda rwahisemo kubaka ingamba z'ubwirinzi apana gushaka inzira yo kuganira na FDLR, uretse ko atari na ngombwa urebye ukuntu FDLR yahemukiye ndetse kandi na n'ubu gihemukira akarere ka Afurika y'Uburasirazuba mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero abasesenguzi bakomeje kuvuga ko ari ibintu bidashoboka, FDLR yifuje cyane igakabya, ndetse kandi yanagize agasuzuguro ko kwandikira Amerika nk'umuhuza wa Kongo n'u Rwanda mu biganiro. Ariko ku rundi ruhande bati ikindi cyatumye bakabya cyane nuko Amerika yigize kubashyira ku rutonde rw'imitwe y'ibyihebe cyangwa se y'iterabwoba. Urutonde ruheruka rwa Amerika FDLR ntiyari iriho, ariko wasanga aricyo cyatumye bumva n'abari abantu nk'abandi bafite gahunda nk'iz'abandi, bashaka kwicara ku meza imwe n'abandi bantu bazima bafite ibitekerezo bizima, nyine wasanga aricyo cyatumye biyumva gutyo. Ubwo rero ibyo nubwo byamaze kuba ntibikuyeho ko ari urugomo rwabaye rwa FDLR. Ni muri territoire ya Rucuru mu gace ka Bwito, FDLR yishe umugabo witwa Rugamba ndetse n'abana be 5 n'umugore we, ubwo bose hamwe ni 7 babiciye umunsi umwe, umuryango bawutsembye nta n'uwo kubara inkuru wasigaye mu gitero cyabaye ku masaha y'isa 3 z'ijoro ryashize. Ubwo rero urumva ko barimo barandika basaba kuganira, ari nako bakomeza kwica abantu. Ese igihe baganira nibe nabayeho, noneho abantu babakizwa n'iki? Niba bica abantu bari gusaba kuganira ngo amahoro aboneke, igihe bakemererwa ngo basi bagahabwa itariki bazaganira, urumva batamara bano bantu. Nicyo gituma rero abasenguzi bavuga bati ntabwo bishoboka ko bashobora kuganira. U Rwanda ntabwo rwaganira n'inkoramabi, yenda u Rwanda rushobora kuganira yenda n'imitwe yitwaje intwaro ishobora nyine, ariko ibyihebe, abanyarugomo, abakoze ibyaha, abo ngabo bagomba gushyikirizwa ubutabera, ntabwo bagomba kuganira. U Rwanda rushobora wenda kwemera kuganira n'abakongomani bihugu by'abaturanyi. U Rwanda rushobora kwemera kuganira n'abarundi, Ndayishimiye bashobora kuganira. Twaribonye abaperezida bombi bavuga ngo twarahamagaranye twabwiranye ibi n'ibi, ngira ngo twabigarutseho mu biganiro byabanje, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabazaga Ndayishimiye ko wafunze imipaka bimeze gute. Ndayishimiye rwose avuga ati no kugira ngo mutazanyinjirana. Ukibaza niba ingabo zisanzwe zica kuri bariyeri iyo zigiye kugaba igitero, ntabwo zica kuri bariyeri. Ndayishimiye anga rwose yarakishe. Ubwo rero u Rwanda rushobora kuganira na Ndayishimiye na Gisegeti byakunda, ariko kuganira na FDLR rwose ni ibintu bidashoboka. Dore n'urugomo bararukomeje muri Kongo, abazi bemereye ngo bagere mu Rwanda. Ibintu bakora ni ibintu bitigeze bibaho, kandi uwabyemera wese yabyicuza, uretse yenda abazungu batajya bagirira impuhwe cyangwa se batajya bagirira imbabazi abirabura. Bari abanyamerika, umunyamerika ashobora kutababara, ariko umunyarwanda yababara, n'umurundi yababara, ndetse n'umunyekongo n'umunya-Uganda n'umutanzania bakuvuga ati koko umuntu wemeye ko bano bantu bagaruka gutya bafite intwaro rwose nawe yarafite ikibazo rwose, yarafite ikibazo ku buryo ntiyarebaga kure ngo arebe icyo bazakora nibamara kugera mu Rwanda. FDLR abarwanyi bayo basabwa kuza mu Rwanda bakajyanwa imutobo, akabanza akarebwa niba barakoze ibyaha muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ababikoze bakajyanwa imbere y'ubutabera, hanyuma batarabikoze bagahabwa amahugurwa, bagahitamo niba bakomeza igisirikare bakagikomereza muri RDF, igisirikare cya discipline. Niba batagikomeza bagahabwa amasomo y'imyuga, ubukanishi, ubwubatsi, ububaji, ubusuderi, byose bigiye bitandukanye bishobora gukorwa mu giturage, bagahita bajya mu giturage. Nuko nk'uko u Rwanda rubasaba nimuze mwiyubakira u Rwanda, abakoze ibyaha bajyanwe mu by'ubutabera. Ikindi rero M23 biri kuvuga ko yabigiye kuganira na Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu byo bimeze bite? Ni gute M23 imaze igihe ihanganye na Evariste Ndayishimiye mu ntambara? Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiri kurwana nabo cyaragiye gufasha FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba n'ubu rugikomeje. Ni gute M23 yaganira na Ndayishimiye? Ese bavugana iki? Gisegeti nyuma yo kubona ko yugarijwe cyane, ndetse kandi itariki 8 z'ukwa 7 zari zamuteye ubwoba, zari ziteganyijweho imyigaragambyo. Gisegeti yabwiye Ndayishimiye mushuti we, aramubwira ati rwose amagarira abatavugana n'umwe n'ubutegetsi baze Bujumbura muganire, ndetse kandi cyakoza Kabila we ntimuzaganire, ariko abandi bose basigaye muzaganire. Ndayishimiye yarabyemeye, ndetse kandi abitangariza abatavugana n'ubutegetsi. Tuvugana bamaze no kwemera ubwo busabe bw'uko baza bakaganira mbere y'itariki 8. N'ikindi cyemezo wese bafata ndaje nyikubwira, ariko abemerewe kujya kuganira Ndayishimiye na M23 irimo. Ese
ni gute Makenga azasiga abasirikare ku rugamba akaza kuganira? Byanze bikunze hashobora kuza Colonel Inanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, ashobora kuza wenda akaganira n'abayobozi bandi bakuru muri AFC M23 bashobora kuza kuganira na Ndayishimiye. Ese ubundi baganira iki? Byanze bikunze abasesenguzi bari kuvuga bati basaba Ndayishimiye gucyura ingabo. Icyo ni kimwe. Ndayishimiye nawe yabasaba kureka kugaba ibitero mu bice batarafata, kubera ko tuvugana bari kwirukankana coalition kibuno mu amaguru, ku buryo hari impungenge z'uko umujyi wa Baraka n'umujyi wa Karemi iyi miji iri mu byago by'uko ishobora gufatwa tudasize na Uvira. Bisa naho M23 byandi yo gutuza byihoreye, ahubwo yahisemo kugenda yavansa, ndetse kandi bigaragara ko inabishoboye ari kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye idasize icy'ingenzi cyari cyo cyose. Igice cyose iri kubona ari icy'ingenzi iri kucyataka, hanyuma bikanarangira igifashe binyuze mu bwitange, umutima ukomeye n'impamvu barwanira abasirikare b'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu mu buryo bukomeye cyane. U Rwanda rwabwiye Amerika amabanga ya FDLR ndetse n'imikoranire ya FDLR na leta ya Kinshasa. Binyuze muri Olivier Nduhungirehe, Ambassador Olivier Nduhungirehe, uyu rwose yagiriye ikiganiro kuri radio RFI, radio y'Abafaransa. Yabwiye iyi radio ko yamaze kuba yakereka umuhuza, ubwo muhuza na Amerika, amabanga akomeye ya FDLR. Aravuga ati rwose FDLR nubwo muyibona twongeye kubona ibimenyetso by'uko igihabwa inkunga na leta ya Kinshasa. Ati bimwe mu bimenyetso bibigaragaza, uwitwa Jean Habyarimana yakiriwe Kinshasa, n'uwitwa Fabien Singaye aba bakiriwe Kinshasa. Abangaba biyemeje kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse kandi abamembazi bakuru muri FDLR. Ubwo rero nyuma yuko bakiriwe Kinshasa bakakirwa na Gisegeti, Yemungu wa Habyarimana we yigize kuvuga ati yaravuze ati ndabyemerewe, ameze nk'ari kwisobanura, ariko avuga ati ngewe n'uburenganzira bwanjye kuganira n'umuperezida w'igihugu cy'abaturanyi. Ariko noneho uyu Fabien Singaye we yakoze ubutasi ku gihe cya Habyarimana bwo kugira ngo bahitane abaturage b'Abanyarwanda badahuje ubwoko bari mu gihugu cy'Uburusiya, ni kuko niho yarari i Moscow. Uyu nawe rwose ashinzwe ibyaha by'uruhare muri jenoside. Abangaba bose bakiriwe na Gisegeti, bakirwa neza, ndetse kandi anabizeza ubufasha. Ubu tuvugana yatangiye no kubaha, kubera ko Ruhingire yakomeje avuga ngo nyuma yuko umwe mu bayobozi bakuru ba FARDC yaje agatangaza ko Ikisangani agatangaza ko ibikorwa byo kurwanya FDLR bitangiye, hashize iminsi 2 ngo hahise haza indege ebyiri zo mu bwoko bwa kajugujugu zipakiye intwaro, amasasu ndetse kandi n'amafaranga byo guha FDLR. Ubwo rero urumva bavuze ngo batangira urugamba rwo kurwanya FDLR, ahubwo byasaga naho batangiye noneho kurushaho kuyifasha mu buryo bweruye bya nyabyo. Ubwo rero urumva ko umuyobozi witwa Ambassador Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yamaze ko yabwira RFI ko umuhuza yamaze kumenya ibyo byose, ndetse kandi abasesenguzi bari kuvuga bati nubwo u Rwanda rwabimubwiye n'ubundi yari asanzwe abizi, ahubwo impamvu u Rwanda rwabwiye umuhuza gutya ni ukugira ngo niyongera gushaka gufata ibihano azibuke ko u Rwanda impamvu rutarakuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko rwabisabwe mu biganiro byabaye mu gihe cyashize, nuko FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda n'ubwo iri hanze y'imbibi z'u Rwanda itararimbuka cyangwa se itararwanwa. Bityo rero kugira ngo bazabitekerezeho kabiri mbere yo gufatira ibihano u Rwanda, barushinja ko rutigize rwubahiriza ibyo rwasinye mu masezerano ya Washington DC mu gihe cyashize, amasezerano yahuje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ndetse na Gisegeti. Icyo gihe Ndayishimiye yari ahari nk'indorerezi, kugira ngo abantu barabyibuka. Ubwo rero nta mpamvu yo gukomeza gufatira u Rwanda ibintu by'ibihano sanction, kandi u Rwanda rwerekana ko impamvu igihari yo kugumishaho ingamba z'ubwirinzi. Ihuriro ry'amashyaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, cyane cyane niho bafite navuga nk'ibirindiro C64. Iri ngiri rwose ubu tuvugana ndi gutegura ikiganiro habura nk'iminota 2 ngo nkitangire, nahise mbona amakuru agaragaza ko basubitse imyigaragambyo yariteganyijwe ku itariki 8 yateye n'impungenge Gisegeti, atumaho Ndayishimiye uzaganiriza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, turebe ko bimeze. Martin Fayulu, Matata Ponyo, Denis Sanga, abangaba ni bamwe mu bihanganje bahuriye mw'iri huriro C64.
iyi ngingo ivuga ku bijyanye no kudahindura itegeko nshinga, isaba umuperezida kutarenza manda ebyiri. Niyo mpamvu yiswe ni ingingo ya 64 n'ubundi mu ngingo z'amategeko nshinga yo ku butegetsi bwa leta cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo iri huriro ryo rirengera itegeko nshinga ngo ridahinduka. Noneho ryari ryateguje imyigaragambyo noneho karundura, atari bya bindi ngo Kinshasa gusa ngo habaye imyigaragambyo. Imyigaragambyo riteganyijwe mu bice byose by'igihugu, harimo na Goma na Bukavu, ibice bigenzurwa na AFC M23. Za Lubumbashi byari biteganyijwe, Kisangani imyigaragambyo yari iteganyijwe, n'Kinshasa birumvikana ntihabura itariki 8. None abe Kinshasa bo bari barasabwe kujya mu biro bya Gisegeti niwe mu rugo kugira ngo bamubaze impamvu ashaka guhindura itegeko nshinga, ariko banamusaba kwegura. Gisegeti rero yahise asaba perezida w'u Burundi uzaganiriza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye, hanyuma kugira ngo tubakemurire ikibazo, ariko batazanye ibintu by'imyigaragambyo ikaze, kubera ko Gisegeti we yamuteye ubwoba mu buryo bukomeye cyane. Ndayishimiye arabyemera, ubu tuvugana yamaze no kubahamagaza. Noneho amakuru asohotse ubu none narindi gutegura ikiganiro avuga ko basubita imyigaragambyo riteganyijwe ku itariki 8. Ubu tuvugana ayo makuru angezeho, ndavuga nti reka nayo nyababwire, sinasigara ntayababwiye, kugira ngo ku itariki 8 imyigaragambyo nitaba muzamenye ko Baraka yari yarabivuze ati abarabisubitse bitewe n'ibiganiro biteganyijwe. Ndayishimiye rero agiye kuganira nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo AFC M23, Martin Fayulu n'ishyaka rye, Matata Ponyo n'ishyaka rye, Denise Sank n'ishyaka rye. Birashoboka ko na Kiliziya Gatolika ishobora kuzamo, kubera ko umuyobozi cyangwa se umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika uyu nguyu rwose nawe yagaragaje ko atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngo sinzi niba Ndayishimiye azabaganiriza bose, ubwo tuzabirebera hamwe no mu bindi biganiro uko bigenda bitugeraho uburyo bukomeye cyane. Reka nshimireho twabanye muri iki kiganiro kugeza kuri uyu musozo. By'umwihariko wakanze like, ndamushimiye byimazeyo, n'uwakoze subscribe ndamwakiriye, ndetse kandi basabe ko twahurira mu kindi kiganiro aho tuba turebera hamwe andi makuru agezweho. Mugira amahoro y'Imana.